Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Mawten Sports Club sa Shisin Biang kalayo aban ra ya kanam lado hagilumpung yele kai Super Division League arajara arpulai pala penyai de ka Mau Kerwat District Sports Association kajingyo aban ra ka Mawten Sports Club ya kanam lado kade hedin bakalaya khan marshikol mat ka wasi ha kajinyele kai ka balalong menta ka singi ka khandai trik urisau arajara arpulai hamadan Mdsa Stadium Mau Kerwat Hakajing kenya ki point ka Mawten Sports Club kalayo ban kamay hado khat nyo tli ki point na ki nyo tli ki jingele kai kat ba ka wasi USCC kalala ban kamay khat sound tli ki point bat penlong ye ka Mawten Sports Club ban rap yang sahisin ya ka nam lado hagalempung yele kai Super Division League arjar arpulai ban yo ban mi khmat sha ka Meghalaya State League ka ban salong shen Ikanam best goalkeeper hagani kelempung layo ra da Uhul bin Roy Kardo Sao Jong Karang Jadong Sports Club kat baya kanam top scorer layo ra da Giovanni Sim Yong Jong Sakwang but ubos Ming Star Yao Sei Jong Kawasi Yakanam best player layo ra da Uman Bhalang Nongmin Jong ka Mawten Sports Club Jagani kelempung hagani ke sengilawan man penhak perdado ba renikton lingdo tongkhar MLA ke Mau Kerwat constituency haringkat kejingan lang uba ti lingwa deputy commissioner ke Southwest Khasi Hills kinong penyat ke MDSA but kiwei Ngam kerana ini mereka di football, nyumwan ulah snap jingkran, nanti mereka football. Dan mereka tanggan kerana ini kerana football bantah mulai bersuai. Kajingkir bot kajingkir yang yapi barat teli kita. I wish you all the best. But bila pada kai bhai,
Berpedi penat ini, hak bagi nyuhun, hak bagi petkai. Kakwa berketujuh ini berkundang kata sporting spirit. Kamu sen juga dia lakai, hak kabar. Karena orang kata mesin juga kajing persniu yang bayano, persitom yang bayano, yang lepas tiare kata. Tidak nak kupor, hak kabar ada ini, appreciate every player. Hak kabar punya ini, orang perlu rumah juga berterus dari tiarno. Tidak tahu ia ulama untuk mensau. Kata mereka mesin, kata mereka real spirit, sporting spirit. Kalau dia berjuang hati kena ia ada kait. Dalam kata kita berbagi, bak nak banyak marah, bak ini kerja lebih berharap. Kubelah